Miamna matam sang na dagi kogi awawa kaya sagi mayok na dun leiraw ngay sirak siday kogi popular government ama leiram badu resign tawraba matungda PR amu leire PR leira matung sida su manipur miamna khanjaba manipur miamna sa tawbudu makti fangdre adubu hujim anu balengak ama gi mami ama tarak pasiga mari leina na kogi January Kunipan dagi hoduna parliament ki mifam pangtholagani manipur da anu balengak semba ngamdrabadi PR sangdok panatraga sangdok to bami fam masiran lep labi yai haiba wafam adu galona masig mari leina ba yai khan sangai express ta kogi governor dagi speaker na singba ngasi dai di da sangkhra haiba pau sing phong le haiba tare oja hari ba kogi lengak semba gi matang da yori pau si do kamai yebe lengak sem je smain to lengak sem be process yam phaieba lengak se sem da be adabne khoi lengak leitaba gi problem je ngarang han moirang puren da uri du nebo ko moirang puren da pharmacy phamba khoi marup ama hai tare ko pharmacy phamba marup ama army gi karma battalion no khangdaba amana tawraga moirang puren da gi khongtek ba sasanraga nampu da phara puge torme dune mase aspa gi ju impact nebo mala pia leiba khak tai na tebo ko aspa andak chak sang doki bese ko aspa gi impact neba do masi lengak leitaba taragadi akhoi sidai da movement tawriba arm troop mayam ji interference akoina control tawbada khara waga da mong da lakani home department gi ngasai sanction mayam mai tare home department na si tawro haibdo moidi heta gar tawsala ka doineba aduda akoina ngasai gi hoi akoi marak sida illegal oiba mi illegal haibdi illegal activity tawba mi laloba phaba se laloba namda se lengak ki mathau ne haib se chumme tawdabu namdari ba mawong do miyam ga loina na tawrakanda miyam gi chakhut thawrang ga loina na namda ga damne ba laloba namda ba haib se ngasai gi kenona asam na haibda akhoi gi kenoda akhoi gi se Israel na tawriba Palestine na tawbu sumaina akhoi da occupied territory man bagi mawong da army sing sina react tawrak taragadi madugi consequence phataba akhoi gi praja ga electoral right ta leiba political constitution da leiba article me amje akhoi na pamakta wa sijina ningtaba thajaba lektaba gi pot lakane ko masigi leiriba condition si akhoi na yamna kupne yang ganda lengak ama leiu taragadi akhoi gi apamadu akhoi apamadu state ki administration na control tawngam gadra hai masineba miyam na hojik pamnari se hojik yewon noi gi akhoi gi sigi ayang pali lambi da leiriba phibam den akhoi gi khongam pat lambi leiba phibam mantri buki lambi da leiba phibam den akhoi gi thangaiban gi manung da yengu adagi atop jaga kano da akhoi gi yari pok da yengu mafam da leiba singse akhoi gi leader da leiba taragadi makhoi ne anyhow tawdana even kaya ni ko local area fund or su ko na bu taw su moi gi nakna ba contractor sing da tawraga PWD ke ga tawdana khoi lambi semba mai nungayan bai condition je tawri bane ba hoi PR government jina mathau tawde haibdi pura tawde haibdi yaroi adu akhoi expectation du di yaude ba maramdi kaino da na ngarang han kano da akhoi phok chaw da taw matam da madu gi oiba proper kano leite hoi NIA da PNA kholani budi hai ko adu gi proper consequence leite hoji ngarang han hairok da tawgiba exhibition haigdra expo haizra natraga exercise haizra ko adugi potugi akhoida kai hani prior information leite prajada information leite herok prajana hai matung ina ko sugumba tawri ba thabak mayam si lengak leiba taragadi masi economically gatana tana akhoi ge lebak sida shanti porokpada hena khumang jaksun gadra haibduni adubu lengak lebagi mangjaba amasu lakpe ai lengak lebagi mangjaba si kalai da laktoino na haya kanda ngasai gi ujik se akhoida 2026 sida census sama tawdoi tawrise ko sigi census se taw matam da if local area jing se loina mak active oirak taragadi akoida saikot ko saikot chochanpur kangpokpi mau marampur pomata se sigi leiriba jaga sing sida akoi hana population search se over oina leire habasi akoida mayek seng na leira baneba aduna mai magi MLA leita di 21 da tawgiba census se 21 da tawgiba census sida mau marampur pomata da masing sungsi thi davida mami masing hapsal laga akhoi gi mi mana angang taruk tare pokpai phibam da taruk pui mong lak taragadi masigi poche MLA sing na intervene tawraga matam du da paliba hujik anoba CM lak pasida mag na ngak thok pangam da taragadi magi power do aina akhoi na tawsin na yaw yadragat yadaba taragadi akhoi na wonde withdraw tawni gain tawsalaga political motivation amagi makhada number game se akhoi population sing se yamna ba asengwa population puthokta bohonrak taragadi lengak lebagi mangjagane ba aduna ngasai gi ani si akhoi prajana wait tawgadabne ba ko aduga la iba lengak sina 2026 taina 2027 bausi akhoi gi yamna crucial oi matamne ba akhoi gi 2027 da akhoi gi lakadori ba delimitation ji masigi matang na akhoi chap chapa phire ba ma hai akhoi hai se delimitation tawda
ꯚꯦꯂꯤ ꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯉꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯁꯅꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯡꯅꯖꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 10-30 ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯏꯐ ꯐꯅ ꯎꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯐꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯐꯥꯎ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 이리ꯒꯦꯂꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ 이리ꯒꯦꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯐ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ प्रजाꯅꯀꯣ कमिटमेंट कहीं है कांदा सेंसस से तब सेंसस तब चुरचानपुर कांगपोकपी को साइकोट फेरजोल सी जगह सिंह ओरिजिनल सेंसस तब असेंब सेंसस तब यानब अदुगुम एक्टिविटी तो तब मखोई एमएलए सिंह अयेप पीदनब पीदब ngमनगदब सीएम अमदि दरकार ओय होम की मिनिस्टर अम दरकार ओय अदुगुम एमएलए सिंह दरकार ओय अदुना ददादी अखोइना लेंगाक से सेमजलुरकांदा असोमना काना चंगा येंगबसु यादा नोइदि मैतैनेना चंगबसु यादा अदो असोमदा पॉपुलेशन सेंसस थीरिङैदा मोइना फम्मगा नम्फुदा दुम तौसलागदि अदोइ तारगदि मदुइ अचौबा प्रॉब्लम अमा हेंग लाकनी अदुना ngसाइगी एमएलए कुंथ्रा नत्र कुंथ्रा माथोइना लेंगाक सेम मतमदा मदुगी कमिटमेंट दो लैता तारदि लेंगाक तो सेम दबिदा अखोइ वारसु वाना खांगबना फबरा अदुगा सेम तारगदि मियामदा अदुगुम कमिटमेंट अमा 2026 तगी सेंसस तौनेन पैसा काइ थोग्रमने अदो अखोइना फना एनआरसी लेत्रिङैदा एनआरसी तौद्रिङै सेंसस तौबियो हाइ तारसु लेंगाकना तौगे हादि नम्फुदु सुम तौरकने अखोइना कछु थिंगमोयबको अदुना लाइब पोचिदि कइनो हाइ गांदा अखोइ कमिटमेंट अमा मथौ ताइ पॉलिटिशियन मैमदगी मणिपुरी ने हाइजबगी कमिटमेंट मणिपुरी ने हाइजबगी कमिटमेंट सिदा कइनो हाइ कांदा मणिपुरी अमा ओइना अखोइगी मरक्ता लैबा मैतै मरक्ता लैबा इलीगल इमिग्रेंट खंदोकपा कुकी मरक्ता लैबा खंदोकपा पाइते मरक्ता लैबा खंदोकपा पांगन मरक्ता लैबा खंदोकपा सिदा अखोइ केंद्र के एमएलए ना सपोर्ट तौनी हाइ तारगदी लेंगाक सेमबदा कै मांगजब लेते तौरोय हाइ तारगदी मोय यानदा तारगदी लेंगाक से लेतबना हेना मतम खरगा वाबना हेना अखोइदा फगदरा हाइबसे सुमाइन थमजगे